شش دوبه 5 قامش لبولتنا کردی ایوار باش. لآلیکی شر و لآلیکی دن گرتنا جوانان لحسکه و لهجمارک دورین کردی گرتنا و بنچاف کرنا چالکوانا. ائتلاف سوری بانگ لناتو دکه که دورک تامپو آوا بکه و انجمن لشگری ائتلاف بانگ تبلیبونا انا کسه دکه. لترکیه کشتنا 5 لشگرین ترک د ایریشکه پکه دا و جگر وزیر کار درویه ترکی دبه میوان حریم کردستانه. نوچه گیهان مل حسک راگیهان که ده ایواری شرکی دجوار دناورا رژیم سوری و داعش دا لباشوری باجی رودایه لآلیه کی دنیا ده دمجمیر ده ایواری شر و پفچون دناورا یپگه و داعش دا لکولیج آبوری و ناوند رصافه و حوش البعر دست بیکر ده همان دمه دا بالافرین شر حوش البعر به 4 موشکان تو باران کرن. نوچه گیهان مهر وها بردوام کرد که شر تا دمجمیر سبه بردوام کرد به یکو انجامین وی ور ناس کرن. ده همان دمه دا ده و گرتنا خورتان جالی اسایشن روج آوا بردوامه و لدو بازارین باجیر و هر وها لبرانبری کاراجا بولمان به دهان خورت هاتن گرتن و هین جوان عربن لالیه کی دنه رژیم سوری جوی گرتنه و نرازیه جبرک و گلک جالی گرن رژیم دناف گرتیان دا هبون. پشتی نهروجان باجارک سرین یک و لباشوری کوبانه دکوه دریش کرد. سرین باجارک استراتیجی بوش داعش را جبرکو او باجارن دا منبج جرابلس و بابه به پارزگاه رقه و گرده لی برامه نوه ین ماینه بون آستنگ لپیش در باس بونا راگیهاندنه. اوریت نیوز در باسی سرین بو اف دیمن جمر آمده. پشتی 2 سالان که باجاروک سرینه هاته بو پارچه کرن جخاکنیگاریا کوبانه کچتین داعشی او باجار کنترول کربون لی جارک دین هاته رزگار کرن پشتی اپراسیونا که هاته راگهاندن جالی ولکانا برکان الفرادا و نهرو جان بردوام کر اف اپراسیون گهیشت آرمانجا خواه برزگار کرنا سرینه. حمله سرینه که ما دست پیکر مزاتان جمجباله جی سپیدا دست پیکر چاته تیدابون ما رزگار کرد پشتی ورگا دادی شرد ما بین آمده ما کلان شهر کرد ذاتن ما دورا سرین دور پیچ کرد چاتان رویان جی خبر دان سرین کات دست حوالان همو حوال د سرین دانه امنهال قلبه غربی سرین لقلعت نجمن شرد ما بین ما چاتان دا بردوامه امانا جی خواهد قلعت نجم دا دگرن برزگار کرنا سرین دبه 3 باجاروک تینه کنترول کرن او جی تل ابیض عین عیسی و سرین لیتانوها تو آلا و راگهاندن در باسی سرین نبونه جبر پربونا ماینان کچتین داعشی چاندبون بری کو جبر هیزن برکان الفرات برون و لگوری فرماندارن هیزن یپکی کو کسین سیویل دهندره باجار دا توننه ما حوال کردن اپراسیون پاکش بینی و سرین من گشتی بندنت ما حوال انده ذاتن نه کاری پاکش سرین دست بکری و چته این دوی شهر در ماین داننه اول هست که ما ماینانه را کن و پاکش کن گروه بانی گل بکی تتی دا یعنی وان نهرو جانه دا شهادت چی بون برینداریش چی بون اما یعنی اول من سرین گشتی که بندنت ما خود ذاته چته درویان و پرانی وانش تسلیم بون و بون سرین باجارکی استراتیجیه که جرابلس منبج و بابه دگهینه پارزگاه رقا و برزگار کرنا وی باجاری دمینه ریا پرا تشرین دست داعش دا جبر ویجی او دبه آرمانجا برکان الفرات دسترینه دا گلک جبل خانه چتین داعشی هاتن دیتن و لگوری برکان الفرات که زیده تری حیشته چته هات کشتن لآلیه دن حیشده شروان برکان الفرات جیانا خواج دستدان د حمله سرینه ده و صبح پر چاته هاتن کشتن نیزی 5 چاته و هاتن کشتنه و 28 واسه هاتن گرتنه زیانی که هاتی داینه چاتان را دوچ خواین و بیکسین و مرمی و ساکتن دست تیمه شروانی پگی و یا پجه یعنی زیانه که پر مزن مداوا و بس د نوو حمله سرینه ده جی 4 حواله ما شهید بون و 7 حواله ما بریندار بون پیک هاتین باجاروک سرینه ج کرد و عربن هجمارا شینین وی لگل گندواره وی زیده تری 100,000 کسه اف باجاروک به 40 کیلومتر لباشوری کوبانه دکوه ولاد بکر اورینت نیوز کوبانه
ده بردوامی کار گرتنا سیاستمدار و چالاکوانان در لعفرینه اسایشن ان روجا سه شمه و اندامکی پدک سوریه بناو عیدان عمرو بنچاف کرن لگوری داخویانیه که ریخستنا پدک سوریه لعفرینه کو عیدان عمرو جه دمجمیر دو نیورو روجا سه شمه جمالاوی لگنده کیمار یه بسر نافچه لیلونه و هاتیه گرتن و بریوی دانا ناوند آسایش لباجروک باسوتا و لگور همان داخویانیه کو عمرو بری دمکیجی دیسا جهل آسایشان و هاتبو بنچاف کرن هر وها دوزا بردانوی و همو اندامن پدک سوریه هاته کرن دوهل باجار عمود هیزن آسایش دست به کمپانیه که گرتنا خورتان بو لشگر کرن چار کرن و هجمارک خورد جکولانان دانا هف لگوری چالکوانان دانا دیار کرن که دوه دمجمیر دانزه دانشوه هیزن آسایش گرتن سر چیخوانه و خارنگهن باجار و دست به گرتنه کرن و د دوورا پیرا او دانا ناوندن ارکی خواپارستنه ای خسر و لگوری همان چالکوانان که هجمارا گرتیان گیشتی نیزی 10 خورتان دوی دما داویدا پیرویال درکتنا کنگره که گشتی جبو کردن رجاوی کردستان درکتیه هوله و لسر وی که هین کسایت وک عبدالکریم آن عبدالحکیم بشار و صلاح بدردین پیش نیازی دکن و تنها هجمارک باش جی امزا لسر وی کنگره هاتیه کنکرن هرگولین بهتر لسر برنامه وی کنگره دوی راپورید لسر گرتن ویداویه ین کل روجاوای کردستان تینا کرن ده در حق روجنامه‌وان نویسر و چالکوان سیاسی ده انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه ده داخویانیه که در رخنه انتوج لپیده و ده سلطداری اویل روجاوای کردستان ده کره ده داخویانیه انکسه ده هات تکزگرن کو پیده به بهانه به سروبر نویسر روجنامه‌وان و چالکوان سیاسی ده ویجه زندانان لسر آستا نافخوا هر وسا لسر آستا دربا او ایریشین ترکی لسر بارگهن پککه هشت گوگل لکس دوی دما داوی ده بچاوه مترسیه لروشا روژاوای کردستان بنارن او داخواز بن بزوترین دم کنگره گشتی جبو کردین روژاوای کردستان وره لدار خستن لسر و داخویانیه کو عبدالحکیم بشار اندام پولیتبوری سیاسی یا پدک سی بلاف کربو او تیدا پیشنیار کربو کو کنگره که تایبت به کردین روژاوای کردستانه لحوله ری پایتخت هریما کردستان وره لدار خستن نزی پینسد چالکوان روشنبیر و کسایتیان امزا کم کرن جبو پشتگیری و پیشنیاری عبدالحکیم بشار جه آلی خو و صلاح بدردین سیاستمند و کسایتی کردی پشتگیری خو جبو و پیشنیاز آنی زمان و هندک بیروکل لیزیده کرن وک رجه که بهتر جرجه اندام انک سید کنگر ده آماده ببن و بزوترین دم کمیسیون اکسی کسی یا پیچ کسیه جبور خستنا و کنگره ورا دست نشان کرن جبر کو بنرینا نافوری انک سیتنا خوان و نریتیا همی کردن روجاوای کردستان ناکا ده داویا وان پیشنیاران ده دنگن کو دناف خلکه او چاودیران ده بلاف بو اوا گلو اف کنگر و بکاری بچه بکا گلو مافوشیان انجیبجی کرنا بریاران و هبا و بکاری به سرکردایتی پسپور و لحتی جبو و قوناغ پیدا بکا جهه قنج و سربخا و روناک بیران و دناف ده هبا یا نا سروک ائتلاف نیشتمانی سوری خالد خوجا بانگ لولاتن حوالبند ناتو کر کو دورک تامپو لباکوری سوری آوا بکن داکو اولاهی سویلان پیکوره و لسر اپراسیون ترکی لدجی رخصتنا داعش جی دل راحتیا خو نشان کرد ائتلاف سوری مکانیزم در باسبون نویزگاه هاوی تحویلی حکومت دمکی بو دور تامپو لسوری گوتو بیش کرد هر وسا خواستکن ائتلاف سوری اون کو سیستم و پلانک نو بو پاراستنا سیویلان د دورک تامپو دا جرخستنا داعش و رژیم اسد ورکرن پشتی لحفکرنا ترکیه و امریکا بو آواکرنا دورک آرام لباکوری سوری انجمن لشگری یا ائتلاف دست به تکیلین خواه بو انک سکر دا کو تبلی و انجمن لشگری ببه شروع بهتر لسر و مجاره در راپور بیده د دماغویریشن ترکی بسر بارگهن داعش و پککه و دست پیکرن ده همان دمه ده ترکی و امریکا جی گهاشتن لحفکرنه که بو آواکرنا نافچه یک آرام لباکوری سوریه به مبستا پاراستنا پنابرین سوری هروها راهینر کرن و لشگر کرنا دجبریا سوری بو شر داعشه
ده همان مجاري ده ائتلافا نشتماني هولداني خودكا بهمو هزين لشگري را ين گول دجي ريجيم و داعش شردكن داگو انجمنك لشگري نشتماني نو ورا آواكرن لورا لگوری اندامك ائتلاف جميدياي را راگهاند گونهاتي كلين خو به انجمنا نشتماني كردي لسوريا را دكن تا گو هزك لشگري آمده بكن هروها انا كسي جي توليفي هزي ببا جبرگو انا کسی بشکی سرکه ده ائتلافه ده او هاوی همو پیکهاتین سوری تیده بجدار ببن و بتایبت رولک کردی تیده هبه لجالی خود تنها انا کسی ندای دیار کرن گو او آمده یا نا جبرگو انا کسی ده دما بوری ده خوکر بر پرسیار سیاسی بر هزین پیشمرگین روژاوا ین گل هرما کردستان عراق تینه پرورده کرن و جبر گو او تولیه پگه نبون هنچاودیر تخمین دکن گو انا کسی هزین پیشمرگین روژاوا تولی انجمن لشگری یا ائتلافه بکه لگوری تفگر و کاری گو دبه بو آوا کرنا انجمنک لشگری تی خویا کرن گو پرورده کرن آوان لشگران و تنه بو شر داعشه به لورا پرسا گو تی کرن و کی شر اسد بکه بله تماشاوان هجا جبور رواستانن لسروی مجاره و هین مجاره دنی امنها برای خابدن قامشلو الگلمه برز فیصل یوسف سکرتری تفگره چاکسازی کوچ باجار قامشلو الگلمه برز فیصل تبخیراتی و بولتانی دستریدت خازم تناس بکم هیرو ائتلاف سوری بانگ لعنه کسدکه کو تولی انجمنک لشگری ببه حتی چه رادایه حتی چه آسته انا کسا کار تولی انجمنک لشگری دناف دجبری سوری دا آمده ببه ناف خيري دبن تجي وبهدار تبدا ايما انجمني لشكري ائتلافي يروجي كوميتك وهيا اندامك انكسر نافده لبري ام دناف انكسك بري ام دناف ائتلافي كبن بري هر تشتي ما ام لفيدري طفاز هيسك لشكري ايجو لفيدري برافانيت برهرم كردي وملتي كردبكي جبرولوجي بريارا انجمنان اجتماعي كردي هات خوديج او پیشمرگین روجاوارا ايگو خورتي كردن هاتنا پروردكن گو اوجي بشك بجهيزن كردي ايگو برافانيت كن گو هدانايا كمين اي ما عمل وي ام گوهتنوينا اي دي تريج وقتي ام ده ائتلافي ده اندامن و ام كاربن او مسألة مي تايبتي بين باراستن هرمي مدى ام نو يعني بيدا ام ونضابن تبرياري جو بين قرتن صبت مناطقي مال جهدي تريد بلي برز فيصل تبمرا نابيني كو بانغا ائتلاف سوري بو انا كسا داكو تفلي انجمن لشگري ببا تشتاگيدن تيدا خويا دكه كو هيرو هيزا لشگري يا انا كسا تنيا ابنته وته كو ائتلاف دخوازه هيزن خويا لشگري در باسي دورين كردي بك هروها عم بائتلاف رجدن ودستين يعني مسألة هرمن كردي دبيت هاي بسمندية كوي هاي السربية سكناندن وهذه الاشكري انجومني بريجي الكوباني بيشمرگين روجاوا ايرو خورتن كرد وانجومن خديج وارد بين وقتی في دعوت كي ائتلاف نريكد وكيش بو درباسي هرمن كردي بيت دمك نزيك ما وائتلاف يابدود عم تكسكن ودائما جفيت بيشن حتى المسألة راك عندنا وتمامي دجي بانجمنان اجتماعي كردي شينا باي بريار بيقرتن ائتلاف يعني غير ائتلافي بله برز فيصل بحثا وياكي دكي قال له بيشمرگين روجاوا نبو مجارك لاشكي مري دهند روجاوا كردستان دا چمكي پيدا انيه پگتانها اويك ماندل دكه مخابن يعني دينا بيرجيت بيجم يبكا يعني پيدا دو وقتی آسنگایی و لازمیه ده هر وها دگوتن دوی ام تمام هفدوره بن و ام پیشترتنا هفدوره بن ای روژی او هیزی اوی گو پروردکری آمادن او روژی تیجی روژ نهندکن بسر ملتی ما سر سوریا ده ام حتی ای روژی دا خوازن گو ام کاربن بهفدوره او قیادات خصوصی ام بهفدوره برافانیت برهرمی خود ام در تشتی پارتیتیا طنگ بردن ایرو قضیامتی خستن نرینا سیاسی یا لشکری یا السر عردي يان اريكاريات تمامي ام هفدوره بن هيجي ما هي بي قلت نكرنا وامدان وسطاندن اسكن و ام كاربن براب هفدوره خدي قضيه قوم ملتي قوبن الي اكثر انكاري برافاني يبكي نا سياسي نا لشكري
بله برز فیصل لهمبر وی کیجی تشتکی دون چید بعد وادمین داوی دا گلو اسایشن روجاوا گلک جالکوان و کسین سیاستمدار بنجاف دکه هونجی دوین دمین داوی دا ونگلکی با اوای کی سیاسی و نیزک ریوبریا خاصری دبن گلو دنیرینا تدا گرتنا جوان لروجاوای کردستان کارکی روایه دوی دمین هادا ابدا کنگره نتوی سیاسی کردیل دار کد بریار داگ و ام هفطیفین و گنگشه بکن سر تشته نچاره سرکرید نبینامه ما او تفدمه و پیاده ده ما اولو باور کرگوی پیروزبایی به پشتی کنگره نتوی کردی سیاجالی تفدمه و انجمناجی هاتی هلبجارتن و ام کاربن برال گور هیوی ملتی خوبن ابدا گرتنا خورتا آن برناوا مثلا لشکریان چار اواق و ایرو دخوازن گو ام یک بن دناف کسینا دولتی دا دناف اپوزیسیونی دا خدمتاوی ناکی و بهتر جی ملت ایگو درد که و ایگو خودی آلی کی خدمتا بشگرتنا ملتی مجمره ناکی افرنگی گود بی و جالی کی تنی دا بهتر مسائل تبلی هفت بن و اوضاع نخوشت بن و توترید کی لی از خوازم ببیجم ام ترکیز کند آلیه سیاسی دا و جارک دیجی ام دبیجن اف خدمتا قضیامه و ملتی ما پینابی جه باجار قامشلو برز فیصل یوسف سکرتر تفگره چاکسازی گلکس پاس لباجار آمده و در انجام ایریشک چکداری در پولیسک و سیویلک هاتا کشتن شوابوری لنافچه چناره یا آمده پولیسک و لبرچه خانه که رونشتی بو راستی ایریشک چکداری هات و در انجام و ایریشه دا دو پولیس و کسکی سیویل بگرانی بریندار کتن هاتا گوتن که نخوشخانه پولیس و سیویلک مرن و سیویل دنجی روشوی نباشه هیزن اولاهیه جبو گرتنا ایریش کرنه دست به اپراسیونه که کرن دهل ترکیه لباجار میرسینه ارد هجیه و لگوری آلاوین ریختره که آستا هجاندن گیها 5.1 هر وها و ده انجام دا نشتاجین باجار میرسینه ترسیان و جوان خواستن که درکوین و لگوری آگاهیان که باندورا و هجاندن گیها باجار حلب ادلب و لازقی آلیکار وزیر دروای ترکیه فریدون سنگرلی اوگلو هرگولی و ناواروکا ریکفتن انقره و واشنطن بو تبلیبونا ترکیه دشار لدیج داعش دا جه سروک حریم کردستان مسعود برزانی را آشکار کرد. لدریجاهی آخفتن دنابر هر دو آلیان دا آلیکار وزیر دروا راگیهان که انقره بگیرنگی لحریم کردستان دنیره وک صدام آرامی و گشبون و پیشکتن نافچه دبینه هر وها د لسر پیشکتنا پیوندین خو لګل حریم کردستان دا بردوام جی دبه درباري آلوزی د ناوبره ارتشا ترکی او پککجی سنگرلی اوغلو ج برزانی را راگیهان ل ترکی وار جبو همو آلیان وکریه دا کو بشداری د پیواژوی سیاسی دا بکن او جی لسر بنگه او پیواژوی دموکراسی او دور ج حزرا چک او کو او جی مرج سرکه ی سرخستیه پیواژوی آشتیه او ولات ما پیپندیه به و بنگهه درباری آلوزیا و داوی دا یاد ناوبره ارتشا ترکی و پکک برزانی آمجه بو یکه کریه که حریم کردستان شر تندیه وک هلبجارتنه که باش نبینه و داخواز جهر دو آلیان دکه که وگرن سر بنگه ها پیواژوی آشتیه و دانوستاندنن و سود وکرن و پیواژوی سیاسی ور بگرن. بالیوز امریکی یا بر لسوری روبرت فورد ده هفدیتنه که دا گوت که ترکیه لسر اولاکاری سینو را خواه به سوری را پیونده. هر وصا فورد را گهاند که امریکا تتیکیلین به هزا جبهت نصره یا که لسر دجبری سوری و ناکه تنه او جهیزن کردی را شر داعش دا آلیکاره و دا زانین که تخمین هیا که ترکیه لسر پشتگیری امریکا بو هوزن کردی لسوری جی دلنا راحت به. کریزا سوریه پیوندین امریکا و ترکیه لگوری جاودیران خصنا جرو شاره ده او یک جیش بو گلک اگر و سدامان بدگره وک علیکاریا ترکیه جن گروپین اسلامی جگدار را و او رولا حریمی یانگو ترکیه دخوازه لسر آستا حریمی بلیزه جعالی امریکا و حوال بندن وی رولا ترکیه سینوردار دکن هفکاری وزارت بروانیا یا امریکی دیرکتی شولیت دیشک آویت سرناکوکین دنابارا انقرای واشنطونه ده دربار استراتیجی وانی جدا لسوریه جبر وی که جلگوری نافبوری دست نیشان کرنا گروپا که چکدارین اپوزیسیونی جبو چکن گرانجیر وره پیشکش کرن جعالی امریکای و ترکیه و دوی قناخی ده گلک زحمتا جعالی خواه روبرت فورد قنصلی برای امریکا لسوریه جمدیای را راگهاند گورو لکه مزنیا ترکیه و ده اولکاریا سوریه ده هبا
ev yek jî li gorî Ford vedgere ji bo sînorê dirêjiyê Tirkiye bi welatê Sûriyê re. Ford her wiha got jî ez bawerim Washingtonê wê alîkariyan nedê Cebhetun Nusra ji ber ku ew baskeke ji baskê El-Qaîdayê û ew ji aliyê Tirkiye ve tê bêçekkirin. Ji van grûpên çekdar yên di Sûriyê de xwedî desthilatdarên yekînên parastina gel yên got bi tena xwe şerê Daişê dike û karin ziyanên mezin bigihînin heman rêxistinê. Heta li ser lêdana bargehên PKK'yên li Çiyayê Başûrê Kurdistanê de Amerîka rexnel helwest û êrişa Tirkiye kir û jê xwest rawestin û pirsgirêkên xwe bi riya diyalojî û aşîtiyê çareser bikin. Li ser avakirina devereke aram li Rojavayê Kurdistanê Amerîka ragihand gowan heta niha li ser vê daxwaza Tirkî erê nekiriye. Lê gorî çavdêran derbarê Sûriyê pirsên herî serekê yên got cihê nakokiyan di navbera Amerîkayê û Tirkiyê de. Çarenfîza desthilatdariya PYD û YPG li Rojavayê Kurdistanê ji ber got PYD û YPG tenê naskirin wek basekî nêzik ji PKK re. û her wisa destnîşankirina grûpeke Îslamî ya çekdar ji bo destekî ji Amerîka werbigire. Di vê derbarê de jî guman ji aliyê rêveberiya Amerîkî ve heye got Tirkî destekî dide Daişê û Amerîka dixwaze grûpeke çekdar ya Îslamî ya meyanrewa bibejêre û çekên giran jê re pêşkêş bike. Li aliyekî dinê li Bakurî Kurdistanê girîlayên partiyên karkerên Kurdistanê PKK êrişek bi ser leşgerên Türk ve birin û 5 ji wan hatin kuştin. Her wisa û li gorî hîn malperên internetê ku li herêma Şernexê ya li nêzî sînorê Iraqê girîlayên PKK êrişî grûpeke leşgerên artêşa Tirkî kirin. Di encamê de 5 leşgerên vê grûpê hatin kuştin. Di heman demê de û piştî vê êrişê firokeyên artêşa Tirkî jî li ser asîmanê herêma Şernexê hêlan dikirin û hejmarek navendên wê deverê topbaran kir. Li ser mijarê şerê Tirkî û PKK ve rêberiya Washington daxwaza bi dawî anîna giriyan û vegera pêvajoyê aşîtiyê li hikûmeta Tirkî kir. Cîgerê berdevkê koşkê spî ya Amerîkî Erinç Soldic di civîneke rojnemavanî de ragihand ku li Tirkiye endamekî stratîjî di NATOyê da û di heman demê de ji bo têkbirîna Daişê welatekî girîng e û got em xweşkirinê xwe ku li Tirkiye beşdarî hevpeymaniyê dijî Daişê dikin. Derbarî êrişên firokeyên Tirkî ya li ser bargehên girîlayên PKK yên li Başûrê Kurdistanê jî Solc ragihand ku mafê Tirkiye ku ew xwe biparêze lê dive ji nû ve vegere ser pêvajoya aşîtiyê. Li ser mijara Sûriye firokeyên rejîmê bi rengekî hovana gundewarê Idlibê hema dêre zor û derca topbaran dike û di encamê de bi dehan şehîd û birîndar hene. Her wiha li zebedanî artêşa azad serbazekî Hezbollah kuştin. Li bajarê Zebedanî şer û pevçûnên tund di navbera artêşa azad ji aliyekî de û hêzên rejîmê û milîşiyeyên Hizbullah ji aliyekî din li eniyên El Sehl û El Huda rûdan. Di encamê de hejmarek çekdarên Hizbullah hatin kuştin di nav wan de serbazê bi navê Hisên Ratib û ji aliyê xwe de firokeyên rejîmê bi bêhtirî 16 bermîlên teqîner bajar topbaran kirin piştî ku artêşa azad firokeyeke çavdêriyê aniye xwarê. Li taxa Elmenşiya û bajarê Der'elbeled şerekî tund di navbera artêşa azad û çekdarên rejîmê rûda. Di heman demê de artêşa azad çarkoşeya ewlekarî li Der'elmeheta bi mûşekan topbaran kir. Herûha şer di navbera artêşa azad û milîşiyeyên Îranî li bajarokê Kefirşemis rûda pêre firokeyên rejîmê bajarokên Elyadû de De'el, Seyda û Nisîb topbaran kirin û di encamê de hejmarek şehîd û birîndar ketin. قصف من قبل قوات النظام على حي الحويقة. Li Dêrazorê firokeyên rejîmê taxên Cibêlê û Salihiyê bi bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de 5 sivîl şehîd ketin û bi dehan birîndar. Firokeyên rejîmê berê xwedana gundewarê Dêrazorê û bajarokê Bûkemal, Hetla û Hisêniyê topbaran kirin û di encamê de hejmarek şehîd û birîndar ketin di nav wan de zarok û jin jî hebûn. Firokeyên rejîmê bi bêhtirî 305 derketinên ezîmanî gundewarê Idlib û Hemayê topbaran kirin û di encamê de bi dehan şehîd û birîndar ketin. Herûhan û çekhanê Orient News ragihand ku hêzên rejîmê piştgiriyeke mezin ji bajarê Hema ber bi Sehlil Gav de birin.
لولات اوروپی گلک دزگهن کردان آوا دبن لینها هر دزگهک شالاکه مافناسن کرد لآلمانیا دزگهک پسپور آوا کرن و ده دمین پیش دا کارن مزن جبو گل کرد بکن هرگولین بهتر در راپور نوچگیهانه ما مکسیم عیسی ده پشتی گلک جوین و هفدیتنان هجمارک جمافناسن کرد جهر چار پارچین کردستانه لگل مافناسن آلمان دکاری بون کمبندا مافناسن آلمان کرد لباجار فرانکفورت الالمانیای دامزرینن. دامزراندن آوه کمبنده جیه که خوشیا گلک لاین سیاسی پروفیسورین زانینگهان و برپرسیارین دزگهن مافن مروان این آلمان بو که گلک نامه و بروسکنامه این خویین پشگیریه جو کمبنده را شاندن. خواهدن تابی نابرا جواکا آلمان و جواکا کرد پریک وکه پریکی چه بکن نقرم کاربن بخورا یعنی دانستانده نبکن. ام خواهدن تابی که تکیلی نابرا حکومتا آلمانیا و حکومتا یا هرما کردستان و روجاوا و پارتی و دزگه کردستان چه ببن خورد ببن دقنه کو مافی کردین یکول روجهاتان آوین جین ویرن پارزن. کمبندا مافناسان گلک سود و آلیکاری جناوندایا ساگرد نخاسم کناوند بگلک چالاکیین گرنگ رابو بو هر دو آلیان لسر کارین هفبش ده پیش روژه ده تقص کرد. کاری ام بهفره ام چند جوینا بکن مجواره چیروکا یاسا کملا یاسا داخویا کرن چه چالاکی مکرن او چالاکیین بریا 10 سالا متکر حتی نها چاوما کملا آوا کر اف منی شواکر آواکرنا و کمله وقتی و هاتیه لآلمانیا بو پشتگیریا پرسا کردی لهر چار پارچه کردستانی. دامزراندن آوه کمبنده لگوری هن کسایتین پسپور این آلمان گاوه که ارینیه گوگل کرد برین یاسایی دوزا مافن خوبکه اوریا آشتیه بگره. براستی دامزراندنا کمبندک مافناسین کرد گاوه که پر گرینگه. جبو مرو ماوین خواه بدست خه دری هنه. یان دوی شورشه که لدارخینه یان جی درین آشتیانه را بخبته. بباوریامن ریا آشتیه بیتر مروف دگهینه مافینوی. حیاءانها کمبندا مافناسین آلمان کرد دورا حشتی اندامنوی هنه و دیده مکانیزیک ده او سردانا یکیتیا اوروپی و پرلمان آلمانیای بکه و بکارنا دیپلوماسی رابه. تیزانین کومدیا ترک اف کمبند بناوی لوبیا کردان بناف کر و دامزراندن آوی نجیه و حسین لبالاینین ترک بو. اف جارا یکی دیروکا آلمانیای ده و کردان کو کوملیک بویرنگی جمافناس و پارزران تی دامزراندن کو ارمان جاوی بروانی دوزا کرد لهر چار پارچین کردستانیه. مکسیم عیسی اورینت نیوز فرانک. جبور رواستان لسر کار وی کمبندی آنها لگل می سروک وی کمبندی جو آلمانیا برز قهرمان افسن. برز قهرمان تو بخیراتی وی بولتانی دستری دست خواستم سناس بکم و چه آرمانج دانینه پیش خواه؟ سر چاوا سپیکر سپاسی کوی و خواندنا برنامه و بخیر هاتی سر چاوا راستی یعنی سپیکر حالا فکری مگو یعنی دیگه میدونه آلمانیا دیجی هر پارتی کردستانی تقریبا 1000 ببورينا برز قهرمان هنكي دنگ نزل لما جراكتنا هول بكن تذكرن بله تماشاوان هجا بولتن بردوامنا و برکه بچو کلو دگر دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده
اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دبه گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سيفاندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا لآليكي شر ولآليكي قرتنا جوانا لحسكي ولهجمارك دفرين كردي قرتنا وبنشاف كرنا سياسة مدارا ائتلاف سوري بانگ لناتو دكه كو دفرك تامبو آوا بكه وانجمان لشگرية ائتلاف بانگا تبليبونا انا كسدكه لتركيا كشتنا 5 لشگرين ترك ده ايريشك پکه دا و جيگر وزير کار دروية تركي ده به میوان حريما كردستاني بله تماشاوان اینجا جارا کردن امهول بکن که ام وگرن لمیوان خواه برز قهرمان افسان بهوی موجود دنگ باش به پرسامانه که او بو برز قهرمان و چه آرمانش دانیه پیشی خواه گلک سپاس بوی بخواندن دیسا راستی یعنی مگود میلیون کرد لآلمانیا دژین لرخصنا کا پسپوری تکنیکی یا حقوق ناسان حتی نها نبونا مجی مخواهد ده هم مگو امی رخصنا کا یا نتوایی امی آواکن و نابدا اندامج هر عادی کردستان هین و بوی افو جمافو حق کردان امی کار بکن یعنی دلینگی رخصنامه هنا لینگی کمین مافو حقين كردي مين يل دياسبوراي برانيا الألمانيا ودولتي ديين أوروبا انتجراسيون حول بدل بركو راستي برسكريك جلايكن مش غير نيوي لينجي ديامين ديمقراطي ودولتان حقوقا وباراسنا يعني ما في مروبان ما في يلي كرد الكردستاني بس احنا يلي كرد يعني هر يلي برز قهرمان غوركم مش تفهم كريتا بس بحث كردن لألمانيا دكيتا اري راست كردن ألمانيا يعني برانيا اندامما نزيك 105 اندامما هنا ام لألمانيا دجين بس جغاني الألمانيا جين اندامما دولتات ديجي تبعي رخصنامه دبن وتخوازن يعني بأرمانجه ما وعلي كاري بدنما ده باشه برز قهرمان قالوا دفي اويدا كي بيشت جيري اواد كي تشج كردان وتشج كسايات الماني براسي يعني رخصنا كا سيفيلا نها يعني صديصات سربوخنا بس امي تكيلي وبيبندي خا سازين الماني وسازين انترناسيونال نام نتبير امي بيكينن دولت آلمان رژی امی تکلیه ها پیکرن بوی پروژه هم بسرنج بوی دقیقاً کو امکاربن برای به هوایی دیالوگ آشتیه و دانستاندن فکر و رامانه دا شهرسری بدن پرسکیلکا کرد. بله برز قهرمان من پرسا خواه داویج جناب ابوبکر گلو مدیا ترکان و وک لوبی بنافد که گلو چما او ترس لسر وهیه. راستی از کریم هنگام که من اف گوتن مخوان چخا که هم بحثان کرده دیگه گلک عالیه پرانی نجات پرسته ترکی یعنی کیفا و نای جبر کو کیفا یعنی گوتن کرده را نای بس انسانی مروی کو جمع حقوق به جمع یاسای به بلاش منات درسته جبر کو امید چارچوبار یاسا حقوق دا حقوقا نامنتوی دا عمل مافی گلی خواهرهم جبر ولی بلا کس ندرسه یک بترسی یعنی شاشه ودبي أبقى يعني في برسكريكا خارج على سربك. جهة شهنازية كحكومتك وقت تركي ترسان جوابك. برز قهرمان أفسان جالك سباس سروك كومباندا مافناسن ألمان وكرد كوج ألمانيا الجلمة بو. لباشوري كركوك دا أنجام إيريشا بالافرين الشر دا رايداري كي داعش وشش جاكدار دن إن بيرا هاتن كشتن.
تیما راگیهاندن یا شر حکومت عراق آشکارا کرد که بالافرین شر لگوندن شجره یه باجروک حویجه یه کرکوکه لچکدار و چپرین داعش دان و لگوری آگاهی وی تیمه دانجام ویدا این وی ایریشه دا 3 اتومبیلن داعش هاتن تقاندن و شوتاندن و 7 چکدارن داعش جی هاتن کشتن. هاتا گوتن که یک جوان چکداران آلیکار والی کرکوکه ای داعش بو و 6 چکدارن دنجی پسواندن وی بون. دەسەڵاتداریە پێشمەرگەین هەرێما کوردستانê biryarek bû çeteyên rêxistina Daişê derxistiyê ku têda lêborîn da çeteyên êne ku di gunehek nekirine û dixwazin dev ji rêxistinê berdin. Her wisa serbazê pêşmergeyan li Kerkûkê wista Resul ragihand û got ku em efû bidin çeteyên ku dixwazin dev ji rêxistina Daişê berdin û tu guneh derheqî tu kesî de nekiribin. Têzanîn ku hîn xortên Kurd temen biçûk tevlî rêxistinê Daişê ya terûr bûne و نه هاتن ناسکرین که ده او چاوا پیوندین خواه بکن. تاوی برهما کز بره یا باش دوی ساله دا لحری ما گر که لگه لیتا و دمه بازرگان نا کارین و جکتار جین آن جوتکار جی راستی پرسگریکن مزن تین. آگاهیم بیتر لسر و مجاره در راپورا گلالیانی دا. پرانیا برهمن چندنیه دوی ساله دا کز براو کمون بو برێژەیەک یک بلند گهشته 800 ji rêjê arûberê çendiniyê tevî ku cotkaran dizanî ku hikûmeta Sûrî van herdûn cûreyan nakirê lê cotkaran dît ew neçar bûn ku ji bilîn ve herdû cûreyan nikarîbûn biçênin ji ber arzanbûna pêdivî û hesanîbûna çendiniya wê û di sala borî da cotkaran sodeyeka aboriya baş jê wergirt. بار كسبرا انتاجينا نقل تازجي بس كيلو تصل بينجي ورقي بو عالمي خبيد مشان تازبو انما مصروف ابي هبو نا سماد هبو نا مصروف نبو يجي قنم شتربو خلقي قنم تشان كاورا سماد نبو طنا سماد بصد هزاري بو يا كاينا بيزدا كسبرا طونك دابانا افاد تصل بينجي هزار ورقه فيداج عالمي را باشبو تevî ku berhema kizbera di vê salê de gelek baş bû lê cotkar rastî pirsgirêka herîma zin hatin ew jî firotina vî berhemiya li pêşiya her malekê yan di hindir wê her anbarekê li gundewarê girkelekê bi sedan tûrên kizbera li ser hevin û xudanê wan çavî wî dimêne li bazirganekî ku werê bazar bike heger bazar vebêjî bi bihayek arzan dikirin. Ya iman nîne ku 200-300 kîsîval de yêxînîne وحمو حالو في وضعي دبي خدي وضعي بين نخوشا يعني هافين راستا سبب بستان خدي جيني نام بغنتي دا وعم في دارن عم تخازد يعني بحوارا ما فورن شهري ما كردستاني بيش خير خواز بي علاجك جبانا ناكد وقت زانی نه بازرگان کزبرا جه دروی پارزگاه حسکه دهاتن و همی بر همین هرمه دکرین. لیدوی ساله دا و سدمان آرامیاره و قطبونا پارزگاه حسکه جه همی پارزگهن سوری بازرگان تاوه دمه خویان نکرنا. تجاري حلبي هاتن طبعا درخست نجدر و دولتي خليج دولتي ديتري جبو درمانا تشتي ولو تشيت كرنجي قال لك سكاي ماشي بو انا هاجين قال نجي وضعين هايك ونخش بانا ريفا كريبانا دي ساوي بتشوانا وندما رغم خلكي قال لك نسبات كان دنيا كسبراي سري صدي هشتيا لين نتيجه قرتني واصيقها بيشيا فلاحه دا اسعاري قال لك نزلينا کاری جودکارای سال که حمید هندروی وانتوره دیا تاوی دمی تجارش فروتنا ماده کس برای نهات یدیتن و جودکار دکفن مترسیا کو برهم میوال سرهاف کفزه بگری وری بن پیکرن. گلالیانی اورینت نیوز گرگلگی. هیوا سوریا کرد لکوبانی بردوام دچالکین خودش دستپیکا شر کوبانی دا اندامین وی کو نیزی چل اندامیه کاری خور را نوستاندن. اجبور را نوستاندن لسر کاری هیوا سور لکوبانی نوچگیهان ما ولات بکر اف راپور جمر آمده کریم به هفرت هماشد که ریخستنا هیوا سوریا کرد کوبانی یک جدزگه مروواهی کو وگریان کار خواه پشتی ریزگار کرنا کوبانی چالک وان دوی ریخستنه دا هجمارا وان چله روزانه به ارک خوراد بن تا کو خدمت پیشکشی گندن کوبانی و باجار بکن و تانوها دو بشن خواه وکرنه یک لگند قنه کو به 40 کیلومتر لروج آوای کوبانیه و یا دنجی لپناگه مشت نوره.
ام سر ملت خود گرن کوبانی دا بازیر دا و ام دیگرن تنن چه کموسی وان هنا ازارو که وان چوک شیر و حفاظ شوان گرک به جوان را یعنی کانجی کل جمع هم جوان را یعنی امن زکن و کذلك ام درت کمنا گندان جی حملات مال گندان هنا ملت سر ملت گرن روزانه زیادتری صد نخوشی سردانا و ناونده دکه گازنان جن نخوشیین بگشتی جنه و درانان دکن درمان لوانته بلاف کرن بدراف لیکن بنا هجمارا بجوشکان ده و ناونده دا پروبلمه کی هری مزنه منو بخواد دوره یازیش گمیم بگلمیشه دوره دکنه ناوی مبون کنه اما هر نزد قیسکی من درانگی قلب و رش بید دگریج بر معانی کدرانی و هلکشینه چوکن دوری کنجا متی طبعیه تی چند ساعت جمع دام دکی پنجه که نخوشی زیادتر نکانی نخوشی ما ای کتن پنجه زیادتر ناوی زبن فدگری جمرد بیچ ما یه بری من او کرن و در باس جمع دکتور کن چما ام در باس نکن ام دبیجن کیماسی کی ما هي ام سر نخوش خانان دگرن کانتونا کوبانی کشن دکترا هي کانی ور مر علی کار بچ بکو دکتور دبی ام رواتب خاص جمع ام منظمه کی انسانیه ام رواتب نکن جر حدد بکن ویره خستنه جه خواگرد ناوندا تندرستی لکوبانه دا جبر کوارگه هوان راستی ایریشه که تندره هاد سال 2012 دا جالیه دنوا اندامن ویره خستنه گازنان جکیم بونا آلی کاریان دکن نارد کوبانه بخدا به 3000 زاروکه و زاروکانه گشکی به حاجه شیر و حفاظان شیر مجتنا که حتی هم باجر گشکی بی غتی بکن ملت پر گازن جیوی شیری و حفاظات که جبوک و زاروک شیر ما امکانیات مجتنا کام و زاریانه گشکی غتی بکن باجر گشکی دا ناجی ما حمله دست بکره حمله معاقین کوبانی گشکی را و جی گندان گشکی را بتوایی هم سر وانا چه اوی بان گربه مستلزمات اون عندد جوان را امن دکره وانا اوی اون ددنه کی هیوا سوریا کرد لکوبانی ریخستنک سر بخویا گریدای هیوا سورا کردستانی شاغن خوال لسران سری باجارن کردی هنه ریخستنا بجوشکن بی سینور سوزدا کوی آلیکاریا وان بکه لیتانوها اندامن و بی دراف کار دکن ریخستنا هیوا سوریا کرد چاوکه تندرستی ملت دپی کاری و مروواهی و توورنده لی اندامن و بانگاری خسترین جیهانی دکن تا که دست آلیکاری دریجی وان بکن ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی د داویه بولتن ما دوباره کرنا سرنوچه لآلیکی شر و لآلیکی گرتنا جوانان لحسکه و لحجمارک دورین کردی گرتنو بنچاف کرنا سیاست مدارن ائتلاف سوری بانگ لناتو دکه که دورک تامپو آوا بکه و انجمن رشگری یا ائتلاف بانگا تبلیبونا انا کسد که لترکیه کشتنا 5 لشکرین ترک دیریشک پککه دا و جیگر وزیر کار درویه ترکی دبه میوان حریما کردستانی لورم گشتن داویه بولتنا خوایا ایرو حتی بولتنا صبح هر شادو بختوار